Kwasukasukela. Sinamukele kuhleleleni nithanda kakhulu. Namuhla Kwasukasukela sivakashele endaweni yasemseleni. Sahlala phansi nogogo Methembu. Wasixoxela kabanzi ngamabhayi akhe nokuthi ameleni. Thokoza Gogo. Ngizokhuluma ngamabhayi lawa engiwafakile. Ingwe ngiyayinhlupha kakhulu. Inhlupha ngigula kakhulu ukuthi mangizolala ebusuku ngiphuphe ibhubesi lize kimi lizofuna ukungibamba bese iyaqhamuka ingwe kunentaba phakathi kwebhubesi nengwe. Ebese iyaqhamuka ingwe phezulu ingilamlele ebhubesini bese kuba imangithola ubungcono ngingafuni ukuthwasa kuthiwa njalo mangilele ebusuku ngikhonjisa ukuthi kufanele ngiye kuphi ngiyothwasa. So ke ibhayi lengwe njoba ngilifakile noma lebhubesi limele lowo msebenzi ngoba uma ngalifakanga emzimbeni wami ngiye ngizwe ubuthakathaka. Efike umkhulu kimi alifune leli bhayi athi uyalifuna leli bhayi kimi ngoba akambethe bese ke kuba ngcono ukugula kimi. Thokoza Gogo. Okunye ibhayi lenhlwathe. Inhlwathe yayingihlupha kakhulu. Njalo ngithi mangilele ngibona inyoka ngaphuma ngaze ngayothwasa sebengithwele ngohlaka ngoba ngangihlupha kakhulu. Ebangisa kumuntu oyongithwasisa. Ngafika khona kwathi kufanele ngivume idlozi. Bayithenga imbuzi abasekhaya. Wathi umkhulu akayifuni imbuzi ufuna inhlwathi. Inhlwathi ngathi mangilele ebusuku ngelanga engizonqwamba ngalo ngabothunga vukwa idlozi. Bangikhombisa ukuthi inhlwathi ngoyithola kuphi eRichards Bay. Kunexhaphosi elisesandleni sokunxele mubheke eAlton. Ngayithola lapho ezihlahleni kunomfulano okhonyana lapho kuleyo ndawo. Ngabothunga suka la ngithwasa khona bangilandela. Ngahamba ngilokhu ngikhonjisiwe ukuthi la ngayithola lapho. Enkulu inhlwathi ngathi mangifika igoqe libeka ikhanda phezulu kwayo. Ngathi mangiqhamuka ngivukwe idlozi laphela idlozi ngahlehla ngibona inyoka ilulekiza kimi. Ngaphinda lavuka idlozi ngaphindela ngathi mangithi ngiyaphindela ngayibona iyaluleka iza kimi. Ngaphinde ngahlehla kuthe okwesithathu idlozi alibange lisaphela. Yabhuquza inyoka yeza kimi yangiqonda nami ngilangazelele manje ngoba umnikazi wayeseyidinga. Ngaya kuyo ngiphethe umkhonto wami ngiphethe ishoba. Yafike yakotela kimi yahlala yakhuphuka yahlala emahlombe ami yangigoqa. Yathatha ikhanda libeka phezulu kwekhanda lami. Ngahlabelela lengoma enganginikwe yona ngahamba bangilandela ngaze ngayofika egethini lalapha engangithwasa khona. Wafika ubaba lo ngangithwasa kuye wakhipha imbuzi nezinkukhu embili ezimhlophe. Waphahla wathi mayiqeda ukuphahla yadilika sasiwu21. Yehla lenhlwathi yahamba yaqonda endlini yamakhosi la kwakuhleli khona amagobongo. Yafike yaqonda kwelami igobongo yaligoqa. Yayisiyaliphuza yasiyahlala. Ilapho ke eyahlatshwa khona ngaphuza igazi layo nganqwamba ngathola ukuphila ngafaka iziphandla zayo inhlwathi. Okwesibili yafika khona sengithwasile endumbeni yazoshaya isivalo eyesibili isencane. Wathi umkhulu ufuna amafuthayo. Ngayihlaba ke leyo yahlinzwa namanje uma ngigula ngiyayithatha ngibekela ngihlezi khona ngihlale phezulu kwayo bese ngithola ukuphila. Amabhayi ke enhlwathu amele lokho ibhayi lenyoka limele lokho ngoba kwathi noma se ihlatshiwe leyo nyoka wafika umkhulu wathi akambethe. Ngase ngithenga lamabhayi wangikhombisa ukuthi ibhayi lenyoka uyalidinga endumbeni yami laba khona. Thokoza Gogo. Kwaphinda futhi kwazoba ibhayi lehawu. Wathi umkhulu uyalifuna ihawu
ngoba emahlombe ami noma ngifake ingwe lewayeyifunile udinga kube khona ihawu nomkhonto engizowuphatha ngingaphumi ngaliphethe ihawu nomkhonto uma ngiphuma newisa neshoba lakhe ngoba yena kwakuyindoda eyayinolaka. Thokoza gogo. Ngakwenza lokho endumbeni yami akhona la uMabhayi. Kuzoba impigogo. Wasefuna inyoni isiqopamithi. Njalo bekuthi mangihleli sifike siqophe egethini la ngihleli khona ekhaya la ngihlala khona. Sengithwasile. Sithi masifika siqophe lapha wafika umkhulu wathi le nyoni uyayidinga ngoba le nyoni iyona ezongivikela ezitheni zami. Yafika ngalelo langa ngiphahlile ukuthi ngikhulu angikwazi ukuthatha inyoni ngiyishaye ngoba angikwazi ukuphatha isililingi. Ekseni kwasa ithothobele yabanjwa nje ihleli lapha esihleli khona ngaphansi kwesihlahla. Waseyayishaya nje ubaba hayi nani ukutheni ngoba yayithothobele sazoyibeka ke endumbeni. Ibhayi lenyoni limele lokho kuthe insukwini kwaphinde kwangena inkonjane yangena ephandeni lami ayizange ishawe ngoba yayifuna ubani uye futhi umkhulu ngivele ngibeke kanjalo gogo. Uyena umkhulu owayeyifunile wathi uyayifuna inkonjane ngoba yena indoda eyayilungile kakhulu. Nansi ikhona ngisho ibhayi ke lenyoni noma impigogo limele lokho. Thokoza gogo. Elaseswazini gogo limele ugogo. Ugogo naye wabese yavuka sekuphakeme umkhulu wathi yena ulahlwaphi akambethe kwakuyiswazi kugogo kungakamkhize eSwazini. Wavuka kugogo wayesethi naye uyawafuna amabhayi akhe amabili. Waseyawaveza ugogo waseyawaveza amabhayi akhe wathi ucela ngiwathenga ngawathenga njengoba ela indumbeni amele ugogo ngoba wawadinga wajabula ke sengiwathengile. Thokoza gogo. Siyithemba sivakashela endaweni yasemseleni. Sahlala phansi namathwasa akwazela ukuthola usizo. Ngibingelele igama lami nguSifiso ngokwansela. Ngifike la ekhaya ngiwumuntu ongaphathekile kahle ophila ngokugula isikhathi esiningi. Bengiwumuntu ongekho right ke kusukela ngizalwa. Kodwa lento ithe uqina kakhulu mangiqeda umatric ngo2007. So ngahamba ngaya esikolweni ngahlupheka kakhulu mangifunda i-tertiary. Kodwa ngazama ngafunda ngaze ngaqeda ngathola umsebenzi ngasebenza. So bekuyaye ukuthi uma ngisesikolweni ngibe umuntu ohluphayo ngokugula ngiphume esikolweni nasemsebenzini ngokunjalo. Kwaze kwathi ngo2012 ngagula kakhulu because bengisebenzele eRichards Bay Transnet. Ngaphuma ngabuya ngeze ekhaya. Ngahlala ekhaya ngaba umuntu ogulayo futhi ngaphuma ngaba ngconywana ngahamba ngayosebenzela eGoli eRustenburg. Nakhona futhi ngahlupheka kakhulu ngagcina ngabuya ngeze ekhaya. So izinto zami sihlezi sihlangahlangene. Kwaze kwathi ngo2019 kusho ukuthi last of last year ngaphuma ke emsebenzini bese ngisebenzela khona la ngasekhaya. Ngaphuma ke ngase ngiyaboniswa la ekhaya. Kwathi emsebenzini ngase ngiya collapse ke ngaphuma emsebenzini. Kusho ukuthi mangiphaphama ngafuna i-direction eza la ekhaya ngafika la ekhaya. Ngathola ukusizakala bekumuntu ohlushwa ikhanda isikhathi esiningi. I-asthma kungaphefumuleki. So ngithe mangifika la ekhaya ke mangubona lo muzi kwaba yiwona umuzi engihleze ngubona njalo emaphusheni. So ngase ngiyafika ke ngasizakala ngaqala igobongo kwavela ukuthi kunabantu abadala fanele ngithathe umsebenzi kababa. Kwavela ubaba wayekade eyiyona lento ongasekho emhlabeni. So ngawuthatha umsebenzi wakhe njengamanje ngiyathwasa
ngithwasela wona lo msebenzi. So sekungcono kakhulu manje, isimo sesingcono kakhulu, angisaguli nezinto sesiqala ukuhleleka. Ya ngiyaqhubeka impela, ngiyasizakala la ekhaya, ngiyalashwa, at the same time ngiyafunda ezinye izinto ezithile. Impilo isingcono kakhulu manje, angisesiye lo muntu ohlala ngokuhlupha ngokugula nani. Engithemba ukuthi mhlawumbe kuzohamba isikhathi nami ngifike ngiphuthule, ngiqede ngihambe ngiyokwazi ukusiza abanye abantu ngisebenza. Ngiyanibingelela. Ngingusibongile waNxumalo oshadele kwaMlambo. Ukufika kwami lapha ekhaya bengumuntu isikhathi eside bengenayo impilo enhle. Behlala ebuthakathaka njalo egula. Ehlala ehlushwa nazi inyawo, zikhukhumuke, ngingakwazi ukuhamba, kuba ngathi zinomlilo. Nasekhaya bengilo muntu bengathanda ukuhlala nabantu. Ngingathi nje ngingahlayela ngedwa, ngihlale nginosizi, nempilo ingahambi nje kahle nasemndenini wami. Abantu bangithande namhla kusasa abangithandi, ngiphila leyo mpilo. Kwaze kwafika isikhathi lapho ngigule khona kakhulu. Kwabonakala ukuthi ngiyaphuma ngiyangena ngiyayibhedlela kodwa angisizakali. Ngaze ngahlangana nalo mama Methembu, wangisiza malana nezinyawo. Wangizama ngalapheka, kodwa kwasho ukuthi cha, inyawo akuzona inyawo zangempela. Kwahamba iminyakana ngagula futhi kakhulu. Lapho engangasakwazi ukuhamba, sengumuntu ohamba ngeinduku, ngibanjwe, ngibe lo muntu. Nalapho kwaze ngokubona nabanye abantu abaningi ababesizakala lapha ekhaya. Sengibazwile ukuthi uyasiza kakhulu. Nami ngayibona ngifanele ukuthi ngize lapha ekhaya, kodwa ngiza ngokugula. Ngithe mangifika la ekhaya ngawangisiza umama onyaka ophelile 2020 uqalwa. Ngafika wangisiza, wangilapha, ngaphila, ngihamba isikhathi nami ngayibona sengikwazi ukuyisukumela, ngihambe nge-toilet ngiphinde ngibuye. Ngalapheka, kuthe kuhamba kwesikhathi kwabonakala ukuthi cha, angiguli ngoba ngigula, angidingi imithi eminingi kodwa ngihlushwa ngabadala. Wase ngifaka-ke egobeni. Hayi ngathi nade ngadla igobo, ngasukuma ngathi nje kwalezo nyawo bekubeke yena. Ngayithola sengiphila, sengikwazi nami ukuhamba ibanga elide. Nganginephike lalingihlupha kakhulu. Ngalaphela nje sengathi into eyayikade ibekwe nguye. Ngasizakala lapho-ke, ngaphila-ke, ngangena ekuthwaseni, ngathwasa, ngalapheka, kwahamba isikhathi. Kwafika isikhathi ukuthi nami ngiphothule, ngaphothula, ngaphindela ekhaya. Nami sengingomunye osebenza ngabantu, kodwa usizo engithole khona lapha ekhaya. Ngikwazi ukuphila, ngiphila ngosizo engilithole lapha ekhaya. Ungenzise konke, wangifundisa konke, nje ngaba yilowo muntu. Lempilo yaba mnandi ekhaya, nabantu ngabona sengigugu sebengithanda abantu. Ngabona nosizi luyaphela lolu behlale lungihlupha. Nje nami ngakwazi ukuphila nezingane zami ngoba zaseyiqala nazo zingasezwa, sizenza lokhuyana. Ngithi mangiphuma kuthiwa hayi abadala ngoba kufuna ngithathe lo msebenzi. Ngempela ngithe manganguthatha ngayibona izingane zami ziyaphumelela. Nje ezinye zishadile njengoba ngikhuluma nje, impilo imnandi kakhulu. Siyithimba sivakashile endaweni yasemseleni, sahlala phansi nogogo Methembu, waxoxa kabanzi ngomsebenzi wakhe. Thokozani Gogo, ngiyabingelela. Igama lami nguthokozile Busisiwe Methembu, emseleni kwaVimbukhalo. Inamba yami yocingo 072
0953 umsebenzi wami wokwelapha waqala ngihlukumezeka kakhulu ngokugula ngangigula kakhulu sukela ebuncaneni bami ngangihlupha ngisho isikole ngizange ngisifunde ngendlela engangihlupha ngayo ngangize ngifakwe esakeni uma sengikhala ngilahleka ngene emahlathini bangelapha ngendlela ugogo wayengilapha ngayo ekwehlisa kuyima ngitholakala ngisekhaya kwesinye isikhathi ngizothi ngihleli ngibone ifu liyanyuka bese ngibona inyoka ibonwe yimina ngedwa enamakhanda awu7 ngiyibone noma ngithi ngiyabakhombisa bengayiboni kwangihlupha kakhulu ngaze ngaphuma ke ngayothwasa ngize ngathwasa kathathu kungalungi ngilokhu njalo ngifuneka eMozambique kuthiwa ngiyothatha idlozi laseMozambique ngahamba ngaluthatha umndawo waseMozambique ngisebenze kanjalo bogogo shuthi ngahamba ngaluthatha ngabuya kwazoqhubeka ke umsebenzi ngasebenza senginesikhathi ngisebenza mhlambe iminyaka ewu21 isidlulile ngisebenza lo msebenzi wedlozi emveni kwalokho ngizizwe ngiphila ngakwazi ke nokusiza abanye ngabasiza kakhulu abanalenkinga nami enginayo ngathwasisa ngiyathwasisa namanje ngikhuphula ithunywa ngenza konke ngiyalapha noma umuzi wakho ubhidlika ngiyaqhubeka wakhe umuzi wakho amadlozi wakho awaqondile ngiyakwazi ukubheka ukuthi idlozi lakho aliqondile ngani bese ngiyahlola ngibona ukuthi idlozi lakho aliqondile ngani kwenzeka amadlozi akho aphenduliwe mhlambe kunomdliwa phakathi bese sikhipha leli dlozi elibi okuyilona lona elenza amadlozi akho angalaleli nomdliwa siyawukhipha ngoba okudala okunye ukuthi amadlozi akho angaqondi kuyenzeka ukuthi idlozi lakho lathwetshulwa kwakungabantu ababethakatha umdliwa ke kushiwo into enje kuyenzeka kwakunomkhulu baqala ababe nezinto zabo ababeyiphatha bese beyahamba emhlabeni uma behamba isale lezinto ihluphe kakhulu emakhaya zize iphendula amadlozi ngenxa yokuthi nina abantu abancane anisakwazi ukwenza leli siko umkhulu ekade lenza esaphila kulezi ilwane zakhe bese lithwebula amadlozi ke aphenduka amadlozi angabe sasebenza noma niyaphahla nishisa impepho nenzani lifike leli dlozi libhidlize ake ngibekise nje ekuthenini mhlambe ufuna umsebenzi uyahamba uyokwenza i-interview uyibhale kahle i-interview yakho kodwa mase kufanele bakubize bathatha iphepha balifake emgqonyeni lifika lo mdliwa uthi ngeke usibani aphumelele mina ngihlupheka ngoba akayenzi lento ade yenziwa umnikazi wami umdliwa ke kushiwo leyo nto gogo yonke into mhlambe uqashwe namuhla kusasa uyaxoshwa emsebenzini mhlambe uqashwe namuhla ube nolaka ushaya umuntu akuwena oshaya lo muntu lento ohamba nayo ibelethile iyakhishwa ke leyo nto ugezwe bese ngigezwa nalamadlozi onke bese yabuyela ekhaya kube nesimo esihle zonke izinto iqonde ihambe kahle gogo Asizokuvumisa ke ngichithile nje kodwa sizoxoxa gogo. Uma kungeyikho umuntu akavuma athi ngoba nakho siyahlola. Hlala nje gogo hlala phansi. Uma ungayibhanqanga nje inyawo uhlale nje noma unganaba noma ungenzani akunankinga thokoza gogo.
Gogo uthi umuntu la esimeni saphakade sisaxoxa uthi umuntu ungahamba nawe uselokhu ukhona ngoba uthi umuntu yazi uma ngithi ngiyathula ngiyabheka esimeni saphakade wathi umuntu angikhulume ngesimo sakho ngoba uthi umuntu kunento ehamba yenzeke lapha kuwe esimeni saphakade uthi umuntu ngihamba njalo esimeni saphakade ngikhuphukelwe isimo sento ehamba njalo inyuke ngesimo senyawo ebisihamba njalo esimeni saphakade izoma lapha okhalo lwami uma usekhona esimeni saphakade kube nento engathi ikuhlupha lapha esinyeni sakho uthi umuntu yazi uzwe ngathi khona lento ehamba iphenduka lapha esinyeni sakho maselokhu ukhona wathi umuntu ufazi balokho awuzwa ngani Gogo ngoba ngesinye isikhathi uye ube yilo mntwana ongakuthandi ukudla uzwe inhliziyo yakho ayikuthanda ukudla ngathi ungahlala ngesikhathi zonke udle izinto ezingacaci kodwa ukudla ungakudli ngoba lesikhathi uthi uthatha ukudla uyadla kunento eyigwebe esuka la esinyeni sakho bisiyakhuphuka izoma lapha esimeni sovalo lwakho wathi umuntu ufazi balokho awuboni ngani ngoba uthi umuntu singahamba sixoxe Gogo ngoba ufazi balokho ngisho ikhanda lakho lihamba ngesinye isikhathi likuhluphe ngesinye isikhathi ube lo mntwana ongathi amehlo akho akathanda ukubona kahle uthi umuntu manje ngiyabuza yini indaba amehlo akho angathanda ukubona wathi umuntu kunalesi siyeze sihamba njalo ngesinye isikhathi sikuhluphe Gogo yazi maselokhu ukhona wathi umuntu ngahamba njengemvukuzane mina ngivukuze phansi ngiyovuka esimeni senyawo zakho ngoba uthi umuntu angihambe ngibuze isimo sabazali ukuthi baphi abazali abazala wena ngoba uthi umuntu ngakuthatha mina ngikubize ngesibongo sasekhaya komama kodwa mangibiza ngesibongo sasekhaya komama kungani ngikubize ngesibongo sasekhaya komama wathi kukhona izinto ezahamba zangaphelela phela njengomuntu engeke ngibize isibongo sasekhaya ngithi mina